Jackie numvise inkuru ye yuko arwaye. Mbere ko tuvuga kuri Jackie rero. Jackie nanjye mazigena naramubuze by the way. Jackie nanjye mazigena naramubuze. Ntamubona kuri telefone. Ibintu cya Kiriku. Ikintu giherutse kuba kuri Kiriku nago bira bintu ibiboro biraciriritse man. Ibiboro biraciriritse cyane. Biracirira element najya mu Burundi. Ubwo ejo Bruce Melody nasubira mu Burundi. Ubwo ejo The Ben najya mu Burundi. Ubwo ngubwo ntibazabamesa. Urumva? Kiriku n'imfubyi man, Kiriku n'imfubyi. Element najya mu Burundi. Ubwo ejo Bruce Melody nasubira mu Burundi. Ubwo ejo The Ben najya mu Burundi. Ubwo ngubwo ntibazabamesa. Up. My Instagram family, how are you doing? Sankara, Wagwan. Gatoni, how are you? Moroso Creative, Wagwan. Eric, Randa, Patrick, Wagwan. Junior Montana, Wagwan. My beautiful people, turn up. Rutare, Wagwan. Mugabe, Wagwan. Radukunda Thierry, kubita mu mavi. Shaba, Wagwan. Muhirwa Katega Joseph, Wagwan. Iragad, Wagwan. Fab, Wagwan. Gisubizo, Wagwan. Iradukunda Brine, hey, how are you? Wagwan, Yago, Govinda, Ganza. Bruce, Shema, Wagwan. Krezo Samuel, Wagwan, Big Energy. Teo. Wagwan. Mikarati. Turangirayo indirimbo hano muri background, indirimbo yitwa Duru hano. Nyamba wano. Kumpi wano. Twasohoye. Noneho nyinira instrument mbanze mbaririmbire. Yo, beautiful people. Dushime Hakorimana Epa Wagwan. Vegas. Abarundi muko wapi? Banks, Wagwan. Home of Jens, Wagwan. Dushime Albert, Wagwan. Fire Energy. Turn up. Ndori. How are you? Rich Shooty. Bana Uganda. Muri Mutia. People from Nairobi. People from Kigali. Yo, light up the far from East, West, North, South, Central, Kigali, Rwanda, Fire Energy, East Africa to the world. Yadem call me a good bad boy shatter, cooler believer, champion, monster, conqueror. For real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, akaboom fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the if I love, and I love the if I live. The top shot and number one baddest. A Mr. Energetic man. A Mr. Energetic man. Yo Bova. Wayikurona ribi. Wayikuro ndaza kongera kwibaha mu kanya ndabona bankubise copyright ku muziki wanjye sha. IG bakubita copyright ku muziki w'umuntu wallahi nkuba bankubise copyright ku muziki wanjye wallahi. Nzayuze na Spotify. Bankubise copyright ku muziki wanjye Pronzima Wagwan. Ariko kubera ukuntu twebwe dufite we don't fake it, we make it real. Voko zirahari nta. Voko ntabwo ari ibintu. Voko ntabwo ari ibintu tujya gushakisha. Voko ntabwo ari ibintu tujya kubaza ngo turabikura kwande. Oya, voko Imana yarayiduhaye. Tuyikoreshwa dushaka ahubwo twebwe. Tuyikoresha hasi hejuru mu mpande hirya no hino. Imana yarayiduhaye kandi iyambika. Yo Miguel, Wagwan, Bruce Shema, Wagwan, how you doing man? My beautiful people, my IG family, let me tell you, mu sharing ino live, ijeho abantu benshi. My beautiful people, I got something to tell you. Mukoreshe ya abantu bazari benshi, hari ndumva intoki zanjye,
ndumva intoki zanjye zirimo urusenda, hari ibyana nshaka gukora mu maso. Intoki zanjye zirimo urusenda hano fo. Numva hari ibyana nshaka gukora gutya mu maso nkajya ngo uzi ukuntu bibaze mfite nk'urusenda nkagukora mu maso wallahi for sure. Di Clement wagwan. Clement ngaho jya kunyara Clement nakuvuze jya kunyara. Umva bantu banje, bantu bo kuri IG mukoreshe ya iyi bori igere kure kuko hari abantu ushaka none se ko iyo umuntu ababwiye ngo agiye gukora ibyana mu maso ko nabonye muhita musara muri wiki. Umuntu abagomba kumaza akavuga ati ngiye gukatira umuntu. Sasa rero ngiye nta muntu ngiye gukatira, nta n'umwana ngiye gukora mu maso, nta n'ibyana ngiye gukora mu maso, ahubwo ibi biganza byanjye murabibona. Ibi biganza byanjye birimo umugisha. Nje gusabira abantu umugisha, nje kwaturaho abantu umugisha, nje kubwira abantu amagambo meza kuko ndabizi nta jambo ryizwe rukakumva. Nta jambo ryizwe rukakumva. Ibibazo ni ibibazo, uri broke ndakumva, nje kwifatanya nawe, uri broke urakennye byanze, uri muri hirya no hino ukabona byanze, ariko bro birakunda. Kagame wagwan. Sarva wagwan. Mide ya pandem mwiyongere, mubanze muze ntunyibagirwe. Mita Pink, how are you? Nje guhesha abantu umugisha by the way, nicyo kintu kinzanye hano kuri Yago TV. Nanjye ngo kuri Yago TV show sigendota Yago TV show wallahi, ariko ibintu bigiye kubera kuri Yago TV show ni ibindi ibitangaza gusa. Nje guhesha abantu umugisha kubera ko ibiganza byanjye ntago byisha umuntu, ntibirica, ntibiragambana. Nje guhesha abantu umugisha hano kuri no live, kugira ngo nababwire ko hari indirimbo twasohoye, ariko kandi ndashaka guhesha abantu umugisha hano. Ndabizi ko ntago ibintu bimeze neza, ibibazo biri hano ku isi, ibibazo byabaye byinshi, abantu bihebye, abantu barimo barinjira mu bintu bidasa neza kubera ubuzima, abantu barimo baratana cyane, kandi ibi byose Bibiliya bivuga, ibi byose biranditse. Muraranganya amaso murebe, murasanga ibintu bikomeye cyane hirya no hino. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari Uganda gusa, nta nubwo ari no muri Amerika gusa. Buri hari abantu hari abantu bazi ko ngo muri Amerika ngo ibintu bimeze neza. Kereka abantu bariyo bakubwiye boro, kereka abantu bari muri Amerika bakubwiye. So bantu banjye rero muri hano odireye nkubito, ariko se murashaka nkore wagarutse mu Rwanda kweri, ariko se murashaka ngomeze mbaye shout out ndeke kubabwira, kandi hari ibintu nje kubabwira hano. Ngomeze mbihere shout out gusa, mvuge ati KNP, mvuge ni Olivier Bogare, mvuge ni Mita Pink, mvuge ni Fabrice Kabanda, mvuge ni wabonye ibyo abanyarwanda bakoreye Kiriku. Narabibonye bro, nabikoze ikiganiro. Ariko umva umuntu witwa Sophie, ureko n'abantu bafite ibibazo banananiwe, ariko disi urasa nabi Yago. Sheri wanjye wowe sa neza, ndakwifuriza gusa neza sweetheart. I wish you, ndifuza kusa neza cyane ukanandusha, ndifuza kusa neza cyane. Hanyuma Fabulous, love you too man. Ngabo nziza wagwan my bro. Cyuzuzo, how you doing? Umva hari ibintu nje kubabwira hano kandi by'umumaro cyane. Amakuru y'umwana ameze neza, my son is okay. Tubwira ariko nyine ufite Imana ntacyo abantu bazagutwara. Oya nta kibazo na kimwe mfite cyo kugaruka mu Rwanda. Kitaragera gusa. Ni igihe kiba kitaragera gusa, humura kabisa. Yo big man, much blessed brother. Gusenga cyane cyageze. Waba usengera muri Islam,
waba usengera muri katolike, waba usengera mu protesta, aho usengera hariho hose, iki kintu kiri mu bintu by'ingenzi binzanye hano kukubwira. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Igihe cyo gusenga cyane cyageze. Abantu muri mu Rwanda musengere abakristo bo muri Nigeria batangiye kwicwa, barimo mugende mujye kumbuga nkoranyambaga, mujye murebe kuri za Twitter birimo biratrendinga. Abakristo bo muri Nigeria barimo barakorerwa genocide, ariko ntago birimo kuvugwa, ntabwo itangazamakuru ririmo kubivuga. Rero ngewe bindimo ndabibabwira nka Yago, ntago ndi umuhanuzi, ntago ndi